улуу адамдарга уюштурган. Ошонун катарында мына шекен болот. Бул жерден эгер тура көрсөңүздөр, отурган турган айырмасы жок. Куран окуп кандай дейсиң, э? Кул хуллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид валам юлад, валам якун лаху куфуан ахад. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид валам юлад, валам якун лаху куфуан ахад. Wassalamu alaikum. Müslüman ağabey silahlarına ana başladı. Yatkan yeri cayı toprağı tortu olsun. Allah sonra o ağabey artıklarına büyülüyorsun. Bala vakrat namazı sen kılsın. Ömürlük yerine kuat versin Allah subhanahu. Bir doğanlar namazı sen kılsın. Kırgız eli namazı sen kılsın. Kırgız elinin bütün bugün kamis kılsın Allah. Cennetten nurun verip yaşasın. Bırak barınızlara bırakmaz. O günün günün üstünden bırak iman eken onlar var. Gelecekte iğne olsun. Gelecekte iyiliği olsun. Gelecekte patriot olsun. Buna gelecek sihir kızlar benim kızlarım ne bileyim. Ya sihir, sihir kançalık patriot kurşunda adamları bağlasalar, anam Kuday Talam gelecek sihir bağlı. Yerde tarıkta bağlamasalar biliyorsun. Anda hiç bağlanmayız. Gir oğlum. Kim izilti var işte birinci. Başında bu. Neme? Kança biri oldu var. Biz 15 günde toplar. Adam kuzu ölmüyor. Toplar. Allah olsun. Çeşkisi, ağzı çeşkisi kıvır. Üt bardık devletler piketler. Buna kadar aslan gelip hacıklar. 10 gün 15 gün dolduruyor aslanlar. Anam o yerde bizim çünkü Karabalta'ya gelgende bu sokuluktan. Bilgisayar dedim neme itmeni taratmadım. Namazga aksakallar sementke namaz okuştu. Namaz okusa itler menen barıştır arası. İtler menen bir yaktan milisiyalar var bizde korkutuşup. İtler de o kadın emeler akçakralar atmalar. Aksakallar namaz okuatsa şola kol saldırıyorlar. Anam o yerden arı bir salap size gelecekte sizler. Buna bizim поколение уже almaşadı. Biz поколение уже 60'a yetip bartабыз. 55 56. А силер уже өсүп келатасыз биздин балдарыбыз. Ошо силер ан сезимге тойго турган. Күндөлүк курсак тойгондо кубанып жүрбөш керек адам. Карайык, ачка курсак тоет деген аталар. Эме кийим, жыртык кийим бүтөлөт деген. Адам болуш керек. Кадырын бирөө тебелебеш керек. Сен келечекте силер, келечек силерки. Мына кийин айтасыңар, мына бүгүнкү күн жетип барасың. Ошол байкелерибиз мына Алмазбек Эркебай уулу, Турсунбек акуун, эжелерибиз, байкелерибиз, Орунбек биз ошолор менен жолугушканбыз, кылымдардын кылымында. Балким силер менен жолугушпай каласыз мына. Совсем эле. Турмушта ошондой болот, оор жол турмушубуз. Силердин окууңар бар, башка силер эртең менен уже окууну бүтүп кетесиңер. Биз да өзүбүзгө көрөкат жумуштарыбыз бар, туура? Дайыма эле убактыбыз болбойт. Бүгүн именно Шекемдин улуу күн болгондуктан, могу Шекем бул дүйнөдөн коштошкон күн болгондуктан силер менен жолугушуп атабыз. 7-февраль күнү бүгүнкү эртең мененки саат 6-га бир аз калганда ушул шаардык көр больницадан Сейрал Назаркулов бул дүйнө менен кош айтышкан күнү. Мына ошон үчүн ушул күндө эскерүү үчүн биз чогулуп атабыз. Биздин сиздерден өтүнүч 1 мүнөт туруп ушу Сейрал Назаркуловду эскерип койсок дейм. Адамдар келип атат, мындай Кыргызстанга белгилүү, урматтуу, Шекемдин жанында жүргөн адамдар, өмүрлүк жары деп катышып отурат. Ошон үчүн ушул адамдардын баарына менин атын атабай турбайм, баардыгына. Орунбек Чөндөбек байкебиз баштап, Назгүл жеңебиз келип катышып отурат. Ушулардын баардыгына биз ыраазычылык билдирели.